umugoroba mwiza nshuti bavandimwe bakunze umuryango mugari wa RTV24 nizere ko aho muri mu myanya igiye itandukanye mukomeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uyu munsi rero nta handi ni mu burasirazuba bwo hagati, mu nyemerere tuhinjire kandi tuvugeyo byinshi cyane bigezweho kuri uyu mugoroba. Ni byinshi bihari. Hamas yari yemeye gutanga intwaro, ariko uyu munsi bitewe n'igitero Israel yagabye n'ubundi muri Gaza byarangiye Hamas ivuze ko n'ubundi itari buze n'ubundi gutanga intwaro zayo mu gihe n'ubundi EDF cyangwa se igisirikare n'ubundi cya Israel n'ubundi kikiri hariya mu gihugu cya Palestina muri Gaza. Ni mu gihe kandi amakuru menshi akomeza kuvuga ko n'ubundi intambara ikomeje kujya imbere hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika, cyane cyane ku muhora Hormuz. Uyu munsi habereye imirwano n'ubundi hakoreshejwe ubwato bw'intambara, ubwato butajyamo abasare cyangwa se budakenera abasare, bityo bikaba byateje rero n'ubundi ibibazo bikomeye cyane nyuma yuko n'ubundi ibitero bikomeje kwiyongera mu bwikorezi bwo mu mazi. Ngira ngo uyu munsi twavuga ko inzira zose z'ubwikorezi zambutse ibiribwa bya biva mu Burayi, biva muri Aziya, biva muri Afrika, zose uyu munsi cyangwa se bijyayo uyu munsi zose zirafunze, kuko nimba Bab el-Mandeb irafunzwe kubera abahuti, inyanja itukura irafunzwe kubera abahuti na Saudi Arabia ndetse na Iraq, hanyuma Hormuz irafunzwe kubera Amerika ndetse na Iran, hanyuma inyanja ya Azov ndetse n'inyanja y'umukara ku cyambu cya Samina Danipiro harafunze kubera inyanja ya intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Bityo rero urumva ko uyu munsi none isi ifite ikibazo cyane ku mutekano w'ibiribwa ndetse n'ibicuruzwa bishingiye n'ubundi kwitambutswa cyangwa se kwicuruzwa rya petroli ndetse n'ibiyikomokaho. Ngira ngo magingo aya ngaya buri gihugu kirenge gifata imyanzuro yacyo muri runo rugamba bitewe no kugira ngo kirengere cyangwa se kirengere inyungu zacyo n'iz'abaturage bacyo, ariko ibintu bikoje no muri kugenda biba byinshi cyane. Munyemerero n'ubundi uyu mugoroba tuze twinjire muri zino ntambara, ingaruka ziri guteza ibibazo bihari uyu munsi wa none bitewe n'intambara zigeze nko kuri 3 zihari zikomeye cyane umuntu yavuga. Hanyuma tuze kureba ese uyu munsi abakomeye n'ibiki batangaza, isesengurwa riri kugaragaza iki, ubushakashatsi bukomeye birimo buragaragaza iki. Ngiye kandi babwire ko uyu munsi abimukira bageze ku 60,000 bava muri Maroc berekeza mu gihugu cya Espagne barimo abinjira n'ubundi mu mazi 34 barapfa, abandi 25 abandi 25 bagarurwa n'ubundi mu gihugu cya Maroc. Ngira ngo ni ingamba zashyizweho n'ubundi kwimukira bava mu bihugu bya Afrika berekeza mu bihugu by'Uburayi. Bityo rero ni ibintu ubona ko byakomeje n'ubundi guteza impungenge ndetse n'impagarara zikomeye cyane muri ubuzima n'ubundi bw'ibihugu. Ese barahunga iki? Ese umugabane wa Afrika yarawushinze iki? Ntago tubizi, ariko urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo rero munyemerere nze tunyire mu makuru yose agezweho kuri uyu mugoroba yasohotse mu bitangazamakuru ndetse nandi ahari tuyasesengure gatanu ku kandi. Ndabakire rero kandi mbifurije kugira umugoroba mwiza cyane aho muri mu myanya igiye itandukanye. Mbahaye ikaze isesuye, mbahaye ikaze mwebwe mudukunda kandi mudukurikira muduhoza ku mutima. Ni RTV24 ni Pazo niyo mazina yanjye. Wowe utarakora subscribe unagusaba gukora subscribe kandi ugakora share hanyuma ugakora like, byose bigende neza. Kora like kabisa hanyuma tubane kandi bigende neza cyane gatanu ku kandi. Ngira ngo rero nkuko natangiye mbibabwira uyu munsi wa none igihugu cya Russia ndetse n'igihugu cya Ukraine, intambara hagati y'ibihugu byombi iracyakomeje ku rwego rwo hejuru cyane, kuko nta ruhande n'ubundi rurabona intsinzi ya burundu cyangwa se niya 70% ntayihari, kora yuko intambara n'ubundi iracyahari. Imirwano ikomeye cyane iri mu burasirazuba bwa Ukraine, kuko niho hari ibice byinshi byafashwe n'igihugu cy'Uburusiya. Aka kamwe muri Donetsk ndetse na Donbas ni hamwe mu hantu n'ubundi hakomeje n'ubundi kuvugwa imirwano ikomeye ku butaka hagati y'ingabo amaso ku maso ndetse no mu kirere n'ubundi hakoreshejwe za drone ndetse na za misile. Ari gukoreshwa cyane cyane misile za cruise nizo ziri kwifashishwa muri iyi mirwano uyu munsi wa none, kuko amakuru ahari avuga ko n'ubundi Uburusiya bwakomeje gushyira igitutu ku ngabo za Ukraine n'ubundi mu gace ka Donetsk, cyane cyane muri mu gace ka Kostiatinivinika, kugira ngo n'ubundi barebe ko izi ngabo zasubira inyuma bagafata kino gice cya Donetsk. Ngira ngo nababwiye ko Donetsk na Donbas yose ntago Uburusiya burahafata hose. Bityo rero nka Kostiatinivinika ngira ngo ni umwe mu mujyi ukomeye cyane ndetse n'akarere gakungahaye, bityo ngira ngo nagace gakunda kwiramo ingano cyane, niyo mpamvu Uburusiya buhashaka cyane. Ariko igihugu cya Ukraine nacyo kiracyafitemo ingabo. Ngira ngo hano kano gace ko muri Kostiatinivinika hose hacyarimo
ingabo n'ubundi z'Abarusiya ndetse n'iz'abanya Ukraine bakarero barimo barwana n'ubundi amaso ku maso atari ngombwa ko bakoresha misile cyangwa se za drone kugira ngo urugamba rube rwakorwa. Nubu simbona ko bukomeje n'ubundi kujya imbere cyane mu maso y'abasirikare cyane, ubona ko nta ruhande rufite ubwoba cyangwa se ngo ruhunge, ahubwo ngira ngo igihugu cya Ukraine cyafite n'ubundi inkunga yo muri NATO, hanyuma igihugu cy'Uburusiya kikaba gifite inkunga n'ubundi yo muri Korea ya ruguru. Ngira ngo rero byose biri kubaho kubera ko n'ubundi ibi bihugu byombi urugamba biracyarurwana kubera inkunga ituruka ku bindi bihugu byo hanze yabyo. Ngira ngo kandi ikindi gihari umuntu yavuga n'uburyo n'ubundi buzima aka kamwanya bukomeje kugenda burangira cyane hariya n'ubundi mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine, kubera yuko Abarusiya n'ubundi ndetse n'abasirikare b'Abarusiya n'ubundi bakomeje kugenda binjira n'ubundi mu bice byinshi cyane by'umujyi wa Kostiativinica. Abanya-Ukraine bikaba bivuga ko n'ubundi basumbirijwe cyane ku rwego rutugezeraho mu minsi yabanje muri uyu mwaka, kuko Kostiativinica ni umujyi Abarusiya bakandagiyemo mu kwezi kwa gatanu mu mpera uyu mwaka, ubwo n'ubundi barimo bagerageza gufata Donbas nako na Donetsk, yego barimo bagerageza gufata Donetsk yose, ariko birangira rero n'ubundi bidakunze ako bahafata. Rero bikaba ari ikibazo gikomeje n'ubundi kuba kijya imbere mu rwego rudasanzwe. Ahandi kandi hari urugamba ni muri Pokrovska n'uturere n'ubundi dukikije uyu mujyi, haracyari n'ubundi mirwano ikomeye aho Uburusiya n'ubundi bukiyeza gutera imbere no guhangana ndetse no guhungabanya imirongo y'urugamba y'ingabo z'abanya Ukraine, aho n'ubundi kwigeza kugenda babasubiza inyuma, ariko igihugu cya Ukraine ntago gishaka kuba cyasubira inyuma muri uru rugamba, kubera yuko ngira ngo nyuma yuko inama ya NATO ibaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi turi gusoza uyu munsi, inama ya NATO ikaba cyangwa se summit yabereye iyakara muri Turkiya, bakanzura nuko bagiye gufasha igihugu cya Ukraine bakaguma bakagitera inkunga. Rero ntabwo abiri gutuma n'ubundi uyu munsi wa none igihugu cya Ukraine gisubira inyuma cyangwa se ngo gicike intege mu rugamba. Ibitero by'indege na drone Uburusiya uyu munsi bwakomeje n'ubundi kurasa muri Ukraine hakoreshejwe misile za cruise ndetse na ballistique ndetse na za drone zo mu bwoko bwa Shahed, mu gihe n'ubundi Ukraine nayo n'ubundi yakomeje ibitero n'ubundi bigana imbere mu turere two mu Burusiya imbere byagendeye kuri gahunda ya Perezida Vladimir Zelensky n'ubundi yiswe long range command. Bityo rero bikavuga ko n'ubundi Minisiteri y'Ingabo n'ubundi za Ukraine n'ubundi itangazwa ko n'ubundi ntabwo bafite bwabo bwo kuri ibikoresho cyangwa se ngo kuba hari abasirikare batakaza, ahubwo gahunda bafite niyo gutsinda uru rugamba bubi na bwiza. Ngira ngo ikiri kwaho nuko ibitero n'ubundi biri kuva muri Ukraine n'ubundi byinshi biri kwibasirwa n'ubundi kwibasira ibice byinshi cyane bya hariya imbere, kuko Ukraine n'ubundi uyu munsi basimbere mu Rusiya cyane, kuko uyu munsi drone nyinshi zagabye igitero ahantu heshi ku bubiko bw'ingufu cyangwa se babikamo petroli ndetse n'ibikomoka kuri petroli by'amavuta mu gace ka Velgoroda ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'Urusiya. Ibintu byabaye byinshi cyane, bikaba ibitero byakomeje n'ubundi gutuma habaho inkongi, kandi n'ubundi abantu batanu bagakomerekera muri ibyo bitero nk'uko bitangazwa n'igisirikare cy'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'ibinyamakuru byinshi cyane bya hariya i Moscow, bikaba ariko abiri kugenda bibitangaza. Ngira ngo rero nta kindi kiri kubaho nuko uyu munsi wa none n'ubundi Ukraine ikomeje n'ubundi kwibasira ibice byinshi cyane birimo inganda azitunganya petroli ndetse n'ibikomoka kuri petroli mu gihugu cy'Uburusiya imbere. Intambara n'ubundi indege zikomeje cyane iracyahari za Sukhoi ziri kurasa cyane, kuko Ukraine n'ubundi ikomeje kwibasira uruganda rutunganya petroli ndetse n'ibindi bikorwa remezo bifasha ingabo z'Uburusiya, mu gihe n'ubundi Uburusiya nabwo bukomeje gutera ibitero bikomeye cyane ku mijyi myinshi igiye ikomakomeye ndetse n'ibikorwa remezo bya Ukraine, byaba ibya gisirikare ndetse n'ibya gisivile mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo aka kamwanya icyo mwabasha kumenya nuko Uburusiya buracyafite n'ubundi gitutu ku bice bimwe na bimwe by'imbere mu rugamba, cyane cyane n'ubundi muri Donetsk ndetse na Donbas, aho ni mu burasirazuba n'ubundi bw'igihugu cya Ukraine. Ariko Ukraine nayo n'ubundi iracyarwana ikomeje cyane kandi ikomeye, kuko iracyari gutera imbere cyane mu Burusiya. Intambara n'ubundi rero iracyari hejuru cyane, iracyari mwishiraniro, ntabwo wamenya ngo se ninde ugana gutsinda urugamba, kuko nk'igitero uyu munsi
cyabereye n'ubundi muri Belgorod bivuga ko n'ubundi abaturage benshi baho bahakomerekeye cyane abandi barapfa cyane ndetse n'ibindi bitero byinshi byagiye biba n'ubundi muri uku kwezi byagiye byibasira n'ubundi Belgorod bivuga ko n'ubundi Uburusiya bwagiye buhatakariza ingabo ndetse n'ibikorwa remezo byinshi bityo bigatuma n'ubundi bigenda bikomerekeye ngira ngo reka aduse nk'abinjira mu mateka ya hano muri Belgorod uyu munsi wa none kuko niyo Belgorod ifite n'ubundi imibare myinshi y'abapfiriye muri runo rugamba ndetse muri no ntambara n'ubundi yake ndetse n'igihugu cy'Urusiya kuko kakaye n'ubundi gakomeje n'ubundi kwibasirwa ndetse no kugabwabwo ibitero komeye cyane bya za drone ndetse na za missile n'ubundi zibiturutse n'ubundi muri Ukraine amakuru avuga ko n'ubundi mu bitero byabanje mu kwezi uku turimo gusoza kwa Nyakanga abaturage bahasize ubuzima ndetse abandi barakomereka ndetse abandi amazu yabo arangirika ndetse ibikorwa remezo bya gisivile n'ibya gisirikare birangirika ku itariki 3 z'uku kwezi turi gusoza igitero cyahitanye n'ubundi abantu nibura babiri mu burengerazuba bw'Urusiya ndetse ahangaha i Belgorod havuzwe ibyangiritse ku miyoboro y'amashanyarazi ndetse n'amazi bityo bigeza n'ubundi no ku mpfu zitunguranye z'abaturage baho ni mugiye kandi n'ubundi ejo bundi muri kino cyumweru kuri 27 hari kuwa mbere hari raporo n'ubundi zigaragaza ibitero n'ubundi bya drone byakomerekeje abantu bageze kuri 12 harimo n'ubundi abana babiri ndetse n'ibyangiritse ku modoka n'amazu byinshi cyane ariko n'ubundi mibare ikabishingiye n'ubundi ku itangazo ry'abayobozi b'Abarusiya kandi urabizi ko mu ntambara nta muyobozi ujya upfa gutangaza amakuru acigikwa abaturage be ngavuge imibare myinshi gusa amakuru nuko haba hapfuye benshi cyane ariko Uburusiya ntibubashe kuba bwabitangaza muri kigero n'ubundi Ukraine ikomeje n'ubundi kongera n'ubundi bitero bya drone akwikorwa remezo byo mu Burusiya kuko aka mwanya uyu munsi wa none igitero cyakozwe n'ubundi mu karere ka Belgorod kuri kure cyane hafi uvuye Belgorod ukaza ukagera Belgorod harimo kilometero nka 800 bikaro bivuga ko n'ubundi iki gitero cyateje inkongi ku kigo cy'ingufu nahabikwaga ibintu n'ubundi ndetse abantu batanu bagakomereka nkuko nabibabwiye haruguru ngira ngo n'amateka muri Belgorod n'ubundi akomeje kugenda yisuramo cyane hibasirwa kuko uyu munsi gakongo uruganda rwibasiwe ari uruganda rukomeye cyane rwahozaga izindi nganda n'ubundi zitunganya ibikomoka kuri peteroli reka rero dukomereze mu burasirazuba bwo hagati n'ubundi amakimbirane akomeje kuba ajya ku rwego rwo hejuru cyane hagati y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ingabo z'abanya-Iran RGC hari amakuru avuga ko n'ubundi bikorwa bya gisirikare n'ubundi bikomeje hagati y'impande zombi ndetse n'ingaruka zikajya n'ubundi ku bihugu byo mu kigobe cya Perse cyangwa se kizwi nka Persian Gulf magingo ayangero n'ubundi hari amakuru avuga ko ibitero n'ubundi mu nyanja ya Hormuz bikomeje kwiyongera ndetse no ku bihugu bigiye bicumbikiye ingabo z'abanyamerika harimo igihugu cya Bahrain, Jordania, Kuwait ndetse n'ibindi nka UAE Emirates zunze z'Abarabu. Abu Dhabi uyu munsi wongeye kuba hagaragara urusaku rwa za drone ndetse ngo nubwo zimwe zaburijwemo mu kirere ariko Abu Dhabi n'ubundi na hamwe mu hakomeje kugenda n'ubundi hibasirwa n'ibitero by'abanya-Iran. Ni mu gihe kandi n'ubundi uyu munsi imitwe ikigikiwe n'ubundi na Iran yo muri Iraq ndetse no muri Yemen ikomeje n'ubundi guhangana na Saudi Arabia ndetse n'ingabo z'abanyamerika kugira ngo n'ubundi barebe ko babasha kuba bahasubiza inyuma ibitero byabo biri kugabagabwaho babahora ko bashyigikiye Iran kandi bakano no gufunga inzira z'amazi mu nyanja itukura. Ni mu gihe kandi muri Gaza uyu munsi amakuru bavuga ko n'ubundi Hamas yatangaje ko yari yemeye gutanga inzira yo gushyira intwaro hasi mu rwego rw'amasezerano y'agahenge yashyizweho n'ubundi umukono i Washington hagati ya Gaza ndetse na Israel ariko ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano muri racyari ikibazo gikomeye cyane kuko uyu munsi Israel n'ubundi yagabye ikindi gitero muri Gaza bituma rero Gaza ivuga ko Hamas ivuga ko itazigera ishyira intwaro zayo zikomeye hasi mu gihe n'ubundi abasirikare ba Israel n'ubundi bakiri muri Gaza mu bice byabo. Ni mu gihe kandi n'ubundi Israel nayo ivuga ko itazigera iva muri Gaza igihe n'ubundi Gaza itaremera gushyira intwaro zayo hasi ngo izirambike hasi urugamba ruhagarare. Ngira ngo ni byinshi bikomezwe n'abitangazwa ariko biragaragara ko uyu munsi wa none ikiri kubaho nuko impande zo mizi komeje kubundi kwitanaza bamukeba. Uyu munsi kandi muri Yemen abahuti abo muri Yemen bakomeje n'uri kugira uruhare mu bibazo n'ubundi by'umutekano byo mu karere kubera ko bashyigikiye Iran. Hari amakuru avuga ko uyu munsi n'ubundi bikorwa byabo bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara cyane muri Iraq mu gihe n'ubundi umutekano w'inzira z'ubwikorezi
bwo mu nyanja itukura ukomeje n'ubundi kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse no ku kigobe cyangwa se ku cyambu cya Bab el Mandeb. Ngira ngo uyu munsi wa none Bab el Mandeb nayo n'indi nzira ikomeye cyane, ngira ngo Bab el Mandeb ndetse na Hormuz ni inzira zikora kimwe, zose zicamo ibicuruzwa bikomeye cyane kandi bifite percentage cyane ku bukungu bw'isi. Rero bityo byose bikaba bikomeje n'ubundi kwibasirwa ni ntambara. Saudi Arabia ndetse n'umutekano mu nyanja nabyo bikomeje kuba ibibazo cyane, kuko Saudi Arabia yatangiye n'ubundi gushyigikira igitekerezo cy'ubufatanye n'ubundi bw'ibihugu byinshi mu kurinda inzira z'ubwikorezi bwo mu nyanja, cyane cyane mu nyanja itukura, kubera iterabwoba n'ubundi y'ibitero bihungabanya ubwikorezi ndetse n'ubucuruzi bwo muri no nyanja bikorwa n'ubundi n'imitwe ishyigikiwe n'abanya Iran. Bityo rero amakuru akaba avuga ko nubundi iyi Saudi Arabia nayo kubera kuri mu bihugu iri kuguma kugabwaho ibitero, nayo ikomeje kugerageza kugira ngo ibe yagaba ibindi bitero ku mitwe cyangwa se ku mirwi ishyigikiwe n'ubundi n'igihugu cya Iran. Tehran yo ntacyo iri gutangaza ku biri gukorerwa muri Iraq ndetse no muri Yemen, kubera yuko abahuti bari kwirwanaho ndetse n'abandi bitwa abahushi bo muri Iraq nabo bakakomeza n'ubundi kugerageza n'ubundi kwirengera, ariko ubuzima n'ubundi abukomeje n'ubundi kuba ikibazo ku bwikorezi ndetse n'ubucuruzi bikomoka kuri petroli ku mpande zombi zigiye zitandukanye. Reka rero mbifurize kugira umugoroba mwiza kandi murare neza, mugire ijoro rihire. Nayo makuru yagezweho kuri uyu mugoroba, reka ibisigaye tuzabirebeho ku munsi w'ejo mu gitondo. Murare neza kandi Imana ibarinde, Nyagasani abiteho. Turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza. Ciao ciao, Imana ibarinde.